4 ayat 2 do ayat 3. Ikon Jesus dorong aku molo masih tahu nonau. Ikon Jesus dorong aku molo masih tahu nonau. Tuibana hutinggakon nasana pasora tahu. Tuibana hutinggakon nasana pasora tahu. Dang Maria raw di si Tuhan Yesus dong aki, say ihuton aku Jesus oloak ko namay. Dang Maria raw di si Tuhan Yesus dong aki, say ihuton aku Jesus oloak ko namay. Mole ate matutu di pungata bukan pikir. Itu tuh di hamu keluarga Opung Hans terlalu lima di doang nami anak Seril do itu si Seril. Kau kami doangmu sapungan ima pumatai kur keluarga agape dia berada di Kiong alana do kami amangina dia berada di Kiong berduka cita di sialangannya ni tuhata natutuata siya tonga-tonga oh tu bagas muna so mga petong hiburan dia berada di Kiong molo di dalam maeng sarjong tadi sol ate hamba opung si Seril masih lalu duko nangba ma sahit may tulo anggo ang pula setang isang be mas maroham mga diayong dibata tudina tulabong na sunima pengakuan nami lebih dahami narujulo anggo damangon itu dengan nami pe bapak di Seril itu si Seril selalu matehe keluarga na untuk kami dia pala ditikio di bagason roha memang inang nabatuduh nasarasi tahun do kita alang itu tuh kepuji madebatatta alo bidahami totong doang untuk di bagasan hai pason mau lobe adong si tahun main naro tutong-tutongan keluarga muna mang itu si ala Bapak Marbinoto do kita di Pumata ama Seril do itu Mas Seril arong do Nasomali di Pumata anggaran dasar anggaran rumah tangga tamama tuh rohani manufut tamu pasahat ini asa anggiat bui mangorui sawatik ini rohamu di Bardetikion ama si bautu akete isi amang gudang lubi nabu binasa di Punguan mau lebih ibu dari orang haruan di Pumata lo sebagai semunau dan yaka tiki mara pura jumi hami tuari masuk torok niaka nama holong roha ro mana tamu tu bagas semunau usang kami boronginon mapenat cara asa bui mangorui sawatik belum di rohanu di Pardetikyo so ni mara na bui hata na bui tapasahat pumano tulong-tulongan di keluarga Dia
menyegarkan jiwaku. Dia menuntunku di jalan yang benar, oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, sebab aku akan diam dalam rumah Bapa sepanjang masa. Aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Ia membimbingku ke air yang tenang, ia menyegarkan jiwaku. Dia menuntunku di jalan yang benar, oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, sebab aku akan diam dalam rumah Bapa sepanjang masa. Mulai dari berjulu dengan Tuhani ala di baru yang dilakukan yang ke dongan kor sabungan lima keluarga besar Agape narotu dia punya itu namion lau mengalir hata apulapu Tuhan bijala apa sada edis itu apa yang kami ketong asum bergu kami imana paninggalon ni natu Tuhan nami narum nungai di baru-baru nami nungai di zon. Jadi kami sian keluarga besar opung Hans Juan si bakar mandok mulai ate bisa sude akapan yang dilakukan muna diamang do dainang nawar tu bagas namio. Jadi orang hata mulai ate muna naboy do honon nami aku ni saya dipasu-pasu Tuhan mahamu dapat nak rezeki jadi diramoti mak mula-mula anak kamu tu bagas muna marsada-sada mulai ate dari amanginang partang ngata martang ngahu mahita di bagasan rohata. Amin. Maredehita yang bukwede 577 ayat sada dohot ayat 2. Puji Tuhan ibadah, haleluya, 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 Yesus Tuhan. Puji Maholonai, haleluya, Nabi dan pasanai, haleluya. Maghite-hite guar ni di bata ama, do guar ni anak na Tuhan Yesus Kristus,
Dogon ito di porbadia na tumupalangi do tanoon. Amen. Martua do halak na manaw di pangujuran ay dumutaw siyan pangujinani jalon na do tupal hanguluan na pinagbaga ni Tuhan itu ka na hulong roha di ibana. Haleluya, martangiang kita. Aray Tuhan dewata amanami na libadogijang upang iruhami tuho sa leong matodi na badia tubagasan rohanami. Say payat di bagasan hami asin roham. Say ramot hami di hamasan ni pangujunan. Paggugoy mahami mangulaw-law mo ni roham. Asal lang markas ni rohami. Mina dinggan ni papahinan mo di hami. Maghiti-hiti Tuhan Kristus Tuhan namin. Amin. Ale Tuhan di bata namin adisumpah kami di bagasan Kristus Jesus. Maulia tema disumpahon rohan namin na pungon di adupanmu. Di saluhur na dinggan di basam kolongmu. Na paihut-ihut ngulu ng dohot toti nami. Lumobi ale Tuhan sahat di lormino. Dinapungo kami dohot ruas ni Huriami. Imamarhite na uncumolo marucumolo ama nami. Asa anggia tutuhatami gumal may diruhanami ganuk marsasada. Amen. Hata ni bata dihita di pertanyaan sadarion. Ima na dienet sian Mateus bidduonom mamukama sian ayat 25 saharodi ayat 34 tajahama margat kisori. Alani ido umbahin na hurok tuhamuna unang holsohon hamu hosamuna sumarihon si panganon manang daging muna pasari-sari para diton daung marga hosa siyan si panganon daung mangat daging siyan para diton Muna para dito, takakasamua pagtuguli bunga-bunga na nadadangi, akan sa sumangga, dala sa sumanggati. ahumandok tuhamuna gari si Salomo ujuri bungaran ni hasangapon nai ibana gari sumamakke sumog bunga-bunga sada. Asa sa sumuni, pagulus si bata, tubuh na nadadangi, nagayong song sa jalayon, natuan ikuni marsumurnay, lama sumamusan na, laoy amusyon kaposyaon. Sa isumolo maluluy hamu harajaon ni debata dohot hati goran na dungitan baholon na dosude akka ordeng tuhamuna. Atong unang masasamu ay nagsugot, ay sa limang ay masugod do narikot disi, sa ilong magpasiposan sa sasanabi at kaari. Ido sahab na. Urian ito hata na hinahulungan di bagasan Kristus Jesus. Molo tabereng amanginang dito nga tonga ni pardalanan ni ngulo niya kahalak si Hutong Kristus. Manang molo tabereng dito nga tonga ni ngulo taon. Dang malua jolmay siyan na ginwaran na horsoan. Jadi mulai siyan na jolo sa harodi tu saunarion mulai siyan oputa saha tu patikiata sumengon pastido mulu na horsoan paihut-ihut hita siganu pare. Alami ini hamuna amanami inanami ruas ni huriatan ise mahita amanginang di bagasan sa mingguon sa hulsuan ni bana. Anong duha mo na hulsuan? Ahado na mambay ka muna hulsuan. Alam? Perekonomian. Inangirpan. Hulsuan do inang hiyado ang hulsuan? Ahado memitsui ng mambay hulsuan. Dang rodan ditikina. Inang mamadjo. Ahado mambay ng hulsuan. Hepeng. Ang buto hepeng natin. Inang glory. Ahado beni ng hulsuan. Tong hepeng.
Jadi mau tabering namambahin colmai horsoan manang kuatir di dalam hidupnya. Ala dia ada colma boy horsoan, ala memang dang takas di ida doho ditadang haposionna pambahenan ni dibata di tonga-tonga ni nguluna na sumarihon nariko di ibana. Namambahin ngulu di colma horsoan di tonga-tonga ni nguluna buido nung nga dipikiri amang mulo mati nung nga buha magilit ko na ya duha mo sumali ya kan dipikiri sa naimana pinung nga mati marujum alay nga pikiran na tong buha nung gilit ko tuliya doon na mura-mura mamarsahit ay nakinata nung nga sa dililili pikiran na ibana apalagi mo lo pang parsahitong kan. So harudiya dope nunga martonai tu siap kangan burjuhon noda tu ade ni nakan bay mada iko pasikola honom mudoi na bay na noda na dinggat tong gimida na dia na nunga pitong mabiar pitong horsoan dia itu sudah khawatir mula marusu ngano na semua dia don selanjutnya iro bain ditangiang alea manami lehom matuhami sadarion hangoluan siap hari. Moledok leom matuhami sadarion hangoluan siap hari. Berarti hari ini Tuhan telah mencukupkan. Saunari di partikienon di pasikko debata dope marsogot berarti adong dope tong Tuhani laho manarihon ngulutta. Atau ano naman bae jombai setahutan. Sedili halilu na ibana. Dinona kanini hata ni debata, unang kumabiar. Oddo jamita ni Jesus di dolo. Jamita di dolo, jamita na terkenal doi. Ala ni bera ibana do, so dia dongolu niya kahalat na posea ima Kristen Yahudi hati hei. Di bawah pemerintahan ni Kaisar Romawi. Di bereng ma, so dia dongolu niya ka jolma na posea bibereng Jesus ima madate bibereng use maheu era pardopahan ni nasomarheteng matongkan mulo hari biber kamu manginang mulo biber kamu na tua-tuan mulo sualong namerana kan songoni mapardopahan na kan ilu bayang siluk giling na nabuti asa masahi na ngo natin na kan basa na ngayon mo papakondo umatkonin na isulan isukun asulong gahipeng mo ina kan daong gabahin na. Hula ni Lehon, pitor malum. Pitor seha di mana ka? Pitor boy mana mangula ulon na. Lasrohana. Ilo nang tabereng na masa dito nga to nga ningulo niya kahala na porsea. Ilo bayan ano na masa. Apa yang terjadi yang mereka itu hadapi pada saat itu? Ternyata ada masalah kesenjangan politik dan sosial. Asa tatutuk partang yang atara madu mahita di tangiang hatu patay. Alea manami na di banwa hijang, say pinorbadia magawarmo, say Roma harajaulmo, say sao malomo di roham di banwa tongon sungon na di banwa hijang. Lehom matuhami sadariun hanguluan siapari. Say sa marusanani sungon panisanani, dosa ni dongan na dosa Tuhani. Una kami to gihot to pangujunan, palua mahani siyang pangako. Ay doon na punang harajaw, doon hadogoon, roli na sangapon sa leling nililim na. Amen. Asini rohani Tuhatta Jesus Kristus, doon holong ni rohani di Batang Ama, doon parsoran ni Torti Porbadia mana madungani hitaro sa leling nililim na.
Rabdo hoto di surgoi Nung abot matani hari Lam jonok nang ajalhi Nung ngarojau o Tuhan Rade maban inganaki Nang penang hudai hubolus Hamoraon hagabeon Songon obun nama molus Sude do tinggal abolong Amatar boanau Lobisian ulosi Nung ngarojau o Tuhan Rade maban inganaki Di manuangin alanadong do matanyari tulun angin tubuh ni ibebere munon manang paupu munon angin opat buru hok matinggal dua nai upahot tami mamang bilang-bilang gabi oma anak si nomor 2 nuangin gabi siya kangan jala pahop pun na tubuh sa dimana puta paharna ima makboti na gabi pahop pangwaran nuangin di ibebere munon saunari peamang dinahot tami marpangelek-elek na tuari akan na tua-tua Donga sahuda raja ada nuangin istulu kai horbon angin dia pala pertikion sahat tu si matuangin raja nebaho mangulopi do daging mangulopi do dodi nasida mangaruma dodi asa sarbarita gage sarbarita horas pirtaham nami nuangin pirto tina kapinar burungon geleng mosaluhuna tadlungobi dinalaho mangulawon sulawani amang ang ginuli amani umri takas do disomma partikian hinauli hinadinggan di pangguling niari di partos mo nuangin o parsidak mo sa kasyanganon maninggal ron habis sa luhon na talumubi maninggal ron na kaginaw para mo alipos dorahan namin mula matuti na mangulo masahala may hinang marujung lako gabi mo nung mo nuangin guar si pajuju mo nuangin madapot ton amat tanamartua di bata jala guar si patingot-tingot ang madihami sa luhon na terlumubi surat to niya kapinopar mo manuangin di buku parhalan tarobon wangin hokma di pertakot-takot ni mata niya ron nagabe opung Hans juam mahon wangin duli marga sipakkan umbanaing jalo mamang maritehon pamatangmu jalo mahlas maruhan salam jala iman wangin tukokmu dinalahon wangin manumopotton dopung nama tua debata si topa jolma ng kasyanganon molo bapak tuam nunga itulah dulu umur dia begitu pendek dan tidak dapat untuk hidup bersama kita untuk selama-lamanya tetapi Tuhan berkata lain bapakmu mamamu dinaung sidda nuangin bapak tuam tarida do di bagasan itiap bohi tarida di pejuan nuangin si mangajana molo nuangin damang mon ipejujo ma guar gait na nuangin parupungina opung ni si Ceril Boru takas masida sa kasyanganon nang hokma dagingmu hokma tudim nuangin pautahon guari nuangin tu ibotong ima si Hans Juanon asa nagabe guar si pejujo guar si patingot-tingoton na boy suraton muna nuangin tu buku patalan manang tarobo muna ang giat itu julo-julan nyari nuangin boy mardingot tamu dia kapangalaho pabaenan
nida mangunon itiki ujung uluna ang giat amat na mertua de bata mamasu-masu partu diammu pempeng saur pempeng magurang maho jala pempeng saur matua makana torasmu dinalahu marmudu-mudu hamusaluna at kaginopar nito dinami las marohanam terilda. Also arsak sahipe say manosak do doktor. Also arsak sahipe say manosak do doktor. Ikonsonggok hamatean kusude jormay. Ikonsonggok hamatean kusude jormay. Ay sudedo namanean ala lusay. Ay sudedo namanean ala lusay. Ale Tuhan debata nami na disoba kami di bagasan goar ni anakmu Tuhan Yesus Kristus. Hasangapon hamuliaw ma disombahon rohan nami di adupamu. Disaluhun na holong mudo denggan di basar na setotong payhutihu na sangulo ng dohotod dinamion. Diari sadarion marhite na nirahu di bagasan holongmu. Boy hami pungu rapdohot akka na marsihaholongan. Pamoding ni ama nami amang opung Hans Juan Doli si Bakar. Dinamaliko sa luhod na keluarga di bagasan habot ni Rohan. O matotongale Tuhan mga puli na sida suang songoni akka dungan nami na laingro marnida bakin yamananion songoni na ingro patuduhon na sisada pakilala ak kami. Luhuna ulaon namin di bagasan sa darion, di pagungkok kami holan tutangan para siyan mi. Mauliate mariho Tuhan, di bagasan Kristus Jesus martangiyak kami Tuhan. Amen. Tunga mata
maporus horso-horsoki lam tudiur na rohaki. Maporus horsoki lam tudiur na rohaki. Saya binar bagi yang mahuan, saya maharaja, saya sama menghormati di benar salam berbincang. Dengan mata sadari menunggu siapa, saya bersama sama pasangan, hidup saya dengan berusaha kami. Menangkap keputusan, lalu memahami siapa kamu, ayo aku maharaja, doa kubur, prodi hasangapang saling diling. Didonganya sini rohani Tuhan Jehovah Mahmu. Do persauran itu di Barbadia mamanggogo pamusal. Amin. Pinasaha ma tusu ulun. Nioma songon ulus perpudi. Siap kami katulangmu. Molope songonon. Ulus perpudi manang sabut. Asima rohani mata debata. Ibudian nyari di Panadin Mon upasahat kami masa puton mana putih nauli na dengkang morjak ka pinoparmo biak ka salhut pahopum las maroham sonak ko dinalaho mandapoton tuham nang diha porseho na sailaw yomak muna dinaguro nami tong ikosangap tigabe ng muna. Jadi mau lebih itu semono, nabi upasahat kami. Ulus menggulusi daging do, molototi kamat tadi batado nama gulusi. Upasahat kami mah ulus sabuton, saham madi homong bolu, saham manang dihamusal hukna, sabut akka nauli dadengkan. Saat kami mah Tuhamu si madua nami rajai si tanggal. Marnasi do leko, marnasi do. Morosong kami at kagoto mula-hulam, mulai saut hamuna julo do leko. Rumah tangga mudo na paling sempurna na huboto ipurtibiyo. Sangat salut do kami akka hula-hulam. Dak kaya masito pisak kamu itiking ulo ni leko. Isaksiyok kami doon. Alanido, sa dialilik kamu yabing-yabing kami di Sitang Bawon, torok maribur matakang majuara nagpaparam. Ingo, eden ito hatta, naking, nasa Diyos may kamate, alay mar si Juliani. Masuntoy sito, unang besa ito matagis so, rawat dirim, jaga dirim, dahil ko na, ada na pinukanuputta doon, molo lao ma, tunggan duli ni Boruniba. Siya tulang nama songon ulos parpudi imay gwari saput ima siya na ang ginamit aking sitiyo. Marulot mamuseho ito ibaga sa kabeluan mabalu matua. Dang tujong nalaw si pasatong namin po. Sape tua nama asa tape di ho tua dohol sangap. Mangirik ko sudi agka pinoparmol. Yana doho iboru.
dang 7 sampai 2. Asiro hande bata, olong rohani Tuhan. Dipudian nilai kuna gurjon, iburu siap pudani, saya hatok dapotan sirokat ditudi. Amin. Pasal itu dah. Jadi menurut sumalibe, subadan ulas sutodi. Perhatian tu, anggola manggalnya pasu-pasu, Tuhan tapi. Dah itu dah, menurut saya tu matangis tu. Gabi. Jadi berapa dihita kan? Pasati tama. Pasahat kami ulos sampai 2 tu iboto nami sampai matu tu sangat sampai matu isudi pinoparnilay ko na burjon anak parumayan boru hela pahupos yan anak laho pahupos sa boru so nganima marunga malate amang boru sama to Gabi malate so taka-taka manjojori manuangan nagkaulaw tanuangan ito masibagati kapuji to hata ibagasan Mariaya ng marulupulo nang pe ibagasan suatilu kita iparteheni anak ibebere munaon dokat helang munaon sa tonga-tonga nabi dinang sinta mulati gudang malihamu daw pungi raja-raja sidiyo nasa hudulan daw pung nami raja situmora raja nami dak kasuhatok kami raja ng isa luhur na idinggan ni basa di pabayanan mo talumubi di damang na pinupus mo noon ipasahata mo do pohon-pohon ipasahata mo do sa luho na do ulos-ulos ni pamata nang ditanya ko kamu mo sa patudian na asalam tungguy ba na dinalaho madala ni parmuluan na law pasahat tong ulos sa sirangan na partudi na niguarang menuangin ulos sabot mga simah na martua de bata kayang giya manuangin dihami sa luhod na kaginopar na nuangin. Nagabiboy manuangin po hal parmulan nami gabi sipora. Manapu na uli mo. Manapu na dinggam manuangin nun. Pangabi kong nami masya no kudulo-dulon nari. Muba masoron yari sa luhod na di kang ginopar mo. Asaboy. Langsung mandala paturuson. Torsa-torsa ng pinukan niya na ibebere mo. Siyag kami ang kaginopar na sa luhod na. Tuhami sa luhod na. Si madwa nami tulang nami rajay si tanggam. Takas do raja nami ipabotohan rajai ipatidarihon rajai no lapang lubung tari dari pakona latang lubung tari dari pangalahona hamudo parjulo boto sumudia pangalahon ni imahela munon dari hami alay ibabal ka hamudo raja nami no ang giya mai nagabisi pura pagar ti hami tarlumogi non tuanak kuna duaon punta pagar non no buy ma ihutton ni sa luhod na buhay managabi mo dahil ito lang nuangin ipatarida hong manuangin sulo muna ng got na toras na nuangin inamulay mamukar matanggan nuangin yabing-abig kamo sa hato na manggoging ulo na sidda sa kaslanganon tong may tarida niyang parbuhay na raja namin pas marohan ni raja mula tungpe wala na hata mauli ate si dohonon namin na jepet na pala partikyanon lasma rohan ni raja na mangihot raja nami manang nabihapi ada doho torsa doi na makabahon raja nami
Mula manggulingari na pinupus nuangin, magkabalubang manuangin puro na tinubuhon. Ikokok do musay raja nami, nang pihita maralaman do manaron tingnan ang pasatok kinani, hok do raja nami, ikot do raja nami, paapuhong mo kapaso-paso, na pinasahak mo di po bunyalamani, hok martungan ijabor, umbanay sikop nyo raja nami, andon potari, kupatakpok kami do hamu raja nami, daw pong nami raja si Tiyo, sa bundulan do si itong orang, suang songonino angin si madua nami raja si Tangkang, tong maraja namin patakbo kami, asa pabot tamu paso-paso na pinasahak mo dito bunyalamani. Nabuatiar merdongan ringgit sekejuara. Bobo nauli bobo nalik emang dia masih tahu siapa tahun nanya mam. So ni masak nanya. Maulia tema anang namalo nami, namarakut ponwangin, ima ringgit sitiusa. Asa iyo manwangin upang mo. Dinalaw pasahaton tong-tong namin itong puta mula din na bulo. Urutan namin mga adorang. So, matuhata pasirangan kami. Mananggabi-habi ala na anong domang puta nuangin. Doho siribu-ribu sa hudulat kamo. So, ang saunino angin doho kutang sigo ito naman. Ido nuangin solom-soloman ni na tuwa-tuwa. Diyan ang ido nuangin uning-uningan na tutong isuni bulu na nuangin. Diyan ang bisido na naman hudulan dalam marabota. Dalam partikyo. O peyamang namalo nami, manang nabihake, asaman kita mamasok at tanamar dua di bata, takas majolo amang, ning majolo, tagaling bulong ni, ang... Opya mga sapir taha namin mangudut kasi ulawon namin. Adu-aduhom ma, kudi bata mula jadi nabulon, ay bana rumajadihos sa luhod na. Yang katamiyang doho pasu-pasu, dinalaw pasahaton nila rajin hula-hula do siton na toro, tuhami ang maginaw pa rin na doon. Adu damang mga. Masuk mata mertua di bata asa pita-pita me sori madapat ina pinita niya kasaluhun na ginopar na tutuan ima tujujulan nari sa itong dapat umbanay pukaw nami maulaw nami o namang parmusik nami bay majolo godang mula-mula na bola kejam di aku ata sirang nyan ata dono udang dia lai kilo hames molo siang baru batun nainam bama tanglo jero biang mulai saya tapi sebetulnya satu main hampir tiap tahun mau masuk rumah timnas sehari ya akhir lebih menjual lama kemero alai lima arwah tina ekosoni maharo tordina perdana takul alai ini arwah selangkap untuk dituhani angkiat tujuan nario bui sikop sudi atau keluarga kolam hata berpisah ma
naboy terdok iroha masugi kali roha karena tinggal. Selamat jalan ma di apa tujuan Hans Tuhan sejuan kalau sipakan songoni mah apa masa sikina nah coba kemarin jalan mah acara adat. Selamat jalan mah bapak suriak kanalu nadinggan jalo may pos maroham molo kami tong lebih semangat lau mau boku marubat tu dia marok kami marhana hari ini maharoti kina kuni manalinggan siat Tuhani macelas waktu di 2 minggu nasal kita adalah semua jumolo bapak asal mar telepon kita sela depan hukumi dulu yo sering mar telepon ada asal bapak masuk bapak ini coba hukumi hukum Indonesia dengan siu bapak dengan siu sampai suhu pengen terlalu bapak lewat jalan bapak gaya bilang kami dokter pusat polanya mana punya pasah. Selamat jalan Mahamang sonang Mahamang di surga saya kami kapinoparmu saya penuh saling mengasihi Mahamang saling memahami dan kami semua saling menguatkan pinoparmu sudah Mang saya sehat terlobi akapau teman saya tu modalna tu sehat na sudah mai kami sudah pinoparmu nama sehat jalan sama sehat buat Mahamang tahap mati surga. Abang, selamat jalan ya bang. Ngaso ke abang. Bagian mana? Gak bisa pertanyaan abang di arah jam di dewasa. Kang yakon tahu bang ipsir kuda. Iya, atau tumi bila fakir sedekah lima. Kang yakon habis be dari tangan. Saya tungtung di bahasa saya tuh Jepang agak sini tani roha terlumbawi tua kamu asal gajah umurnya boy pengaluan lagi sonang mah biar jam di batang aku pasti itu kasih medan rorau enggak tekan dulu di punya kita ada yang berbeda semua udah mau nikah karena saya untuk permen udah email udah jalan obat saya sama amit-amit asosiasi satu atau maupun luar permen udah ada mau email udah jadi yang paling itu ada sholat tobat alas dari kedua orang di gulung usaha tuh pihak raja di Tuhan tak sebenarnya loh dari kedua satu siapa jalo sebut dia sakangon sehat anak tahu bang sehat kalau kita soalnya kau buta soalnya kau buta yakin doa bang pernah saat di mulai jaloh bang selamat jalan mayu bang dari baju atas yang kami Ngosoan kita berdua ada lukis di saya berdua
Tidak perwaraan tapi parang seluruhna. Maka yang ramos mahami babatu aja di dalam tuani babatu itu dua nomor tomi. Untuk kami itu atau untuk mata yang saya babatu atau untuk dia yang saya akan kita lupa tapi parang untuk dia akan turun turun maribu. Jadi menurut musuh ini babatu ada sekali kehalki narom pasrahari. Ba, selamat saya berdua, seorang berdua suku asrama ini. Oleh itu. Masai pasti tujuh rohana. Yang paturion roh Tuhan Majalo 50 siap kuliah. Dakya Babon Roto adupan di Tuhan alai Roma yari-yari na pertujuan rahat komon bagas di Tuhan ini silas di rohana kami membuat kami bertidur kalau satu ini jadi apa masa per kilo bagas di keluarga kami alai sudah pai motor kami asalam marselek di roha maghabiara tude bata Aisyah nido akamuan di masuk. Jadi selamat jalan mari ho Bapa. Selamat tinggal mari kami. Saya di pasada Tuhan imam rohana kami. Do holong na siap koy. Jadi magdami sonang mahami. Pabon hatok ko sadari Tuhan. Tu tempat arayanan satu kinani. Jaga dame na sonang ma diluluan bisa darion akai senarotuson marlas niroha lau paborhat to nyaman borhat maho posram da bapakku dongani aku do omaida badan hoppo setiap pagi tamdo orang ku nemida kalau sonakku do Naomi nang peluk kami nung nariyak peluk paswell terus serok ko di baba dinasayungan ni Tuhan ma tapos marambol hat na ma bolo omay sungod dia na sumabal pinayin tapos na ganun nabi sa mga bertangis sa bak mas robo mana sungod di beba tahun na sumod di meron namin sinang babiyak ako Nakaroman doang ya, ulang ibu. Sampai dia mana? Alam nama buat kau jonok dari soda. Sampai lama apa? Sehat mahal jadi akan kempar murah tinggal modal mana? Selamat cari pada kebetulan ketealan. Selamat tinggal mandi amin. Masa-masa yang menekanannya jadi uling-ulingan minum Bapak. Semoga kami semua sehat dan saling menyayangi sama lain. Selamat jalan Bapak. Aku doa selamat tinggal Bapak. Aku doa Bapak. Aku doa Bapak. Dia seorang hati. Dia obat. Dia obat. Kami sembuh kau biar. Bapak tolong kemari menemui Bapak. Tinggal mami. Kami terus sukawi. Nabi kami selamat tinggal ma Bapak. Selamat jalan ma Bapak, selamat tinggal ma kami. Ngaso nang beho ito. Senggian ma ito. Dia itu anima ho. Utangas siya muna imasurgo aso nanganin. Mama, lutak ko biya. Nung ngaso nang beho ito aledo ma. Adong do mga kapinopar na. Unang ingat to beto ujuni ngolum. Saya di dulu ko edam makorasi masahalam ang giya di puri-puriamu ito dihami akay botom ng pinoparmu
sa dilet tua madihami dalam kanguluan ng hasehatan. Kami ang kaibatam na hurang malo. Magduloho ito, magkorasi masahalam na ito. Unang iringot-ingot tobe, uju dingolum. Selamat jalan madiho ito, selamat tinggal madihami ang kapinagparmo. Sebenarnya nasa tanto kamu menengah masuk sigario. Tiawita. Buang mahal kita yang pasal sabi namin ito ba ano hindi ka nang perjuloy. Magkurasi mahoyhan ito. Hindi yan kapanginuan namin. Bangsa ito ba lo nga ta. Asa rin diyan. Tinggal ng ulo namin lam niyan dami ihami. Asa sungan. Hono maniruba apa. Sudah ipahudul mo do pagkatayo mo do di lahom ba kurasi mahoy to sila jalan madiho. Jalan po. Babay dulu po ya. Babay dulu po. Dibangunkan? Tidak? Bawa aja, babay. Korak po. Saya martam yang mahita toktom tutuhat tadi bata biar diberikan kekuatan kepada kita seluruh pinoparnia kasih pakar kita pinoparnia opung ada warna opung juan saya Biar mana senang surga. Video punya, seru lagi kita bilang. Seru lagi kita bilang. Gak usah masak dia boleh ngomong sedikit. Senang kok. Malah ini walaupun buat kesalahan aku maklumnya pun Iho Bapak Uda. Selamat jalan Bapak Uda dan para pangai cuma orang itu Bapak Uda. Nah tapi perpuni nak kena urus. Mantorasi mak penjindian sa dah. Assalamualaikum. Pajupang mahamudo Tuhan inon di surga paradiso na di paradinainon. So kung di do dihamuinan lam hibas mahamu ditinggalkon di malayon dohot sudi aka pinoparnainon dohot sudi kita akada berkeluarkan Di ginoparnina dua-dua on di ramadok hata persirangan ima na parpuni sahali tu natorasna ima opung dua-dua on asa sikop saluhun na pangiduan nang tonggo-tonggo nami humula jadi nabulon asa hutor-torhok kami dalam masoba mahami humula jadi nabulon margitehon natorasna miyon asa na majadihon saluhun na ya majadihon nakahasangapon majadihon nakahatuwa unwangin saluhun na ni Goropatna bayan majolotak kasama mula jadihon mga Nasikop sa luhut na itonggo-tonggo namin ngagit makitihon hata namin tu damangon asa anggi at hehe mabanasit kasanganon madapaton harajaon mula jadi nabulon gabisi patangyang mga ibada sa luhut na ng kami gokan namin mahulaw namin dito nga di bagason
tinahumwal na tiyo binay tupanuhakan. Baik damang masih tiyo-tiyo, laos panuh umar kuasa.